Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. radiyo ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 no mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ndabaramukije mwiriwe neza mwese abo dutaramanye. Ni Thomas Kamirindi. Uyu munsi u Rwanda ruratora abakandida bazavamo abazaruhagararira mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EALA. Uyu munsi hari amatora y'abo bantu mu batanze kandidatire b'urubyiruko ni 36 ubu dufite. Hagiye kuba amatora yo gutoranyamo abantu batatu. Munyaneza Charles ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda. Muri Sudani abasirikari bari ku butegetsi n'abasivili bari mu nzira yo kubona umuti w'ibibazo bya politiki. Naho Sudani y'Epfo igiye kohereza abasirikare 750 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Aya makuru na hamwe n'ayandi yose twabateguriye ntimujye kure, ni mu kanya gato cyane. Amakuru yo hirya no hino ku isi nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi. Leta ya Sudani y'Epfo iratangaza ko igiye kohereza abasirikare 750 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'umutwe w'ingabo z'amahoro za EAC, umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika. Oriane Itangishaka yaduteguriye inkuru. Igisirikare ca Sudani y'Epfo catangaje ko kigiye kurungika abasirikare mu buseruko bw'igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwifatanya n'abandi basirikare bo mu karere basanzwe bariyo mu gikorwa cyo guhagarika ubwicanyi butagira izina buriko bukorerwayo. Umuvugizi w'igisirikare Major General Lu Rai Congo yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika AP kuri uno munsi wa mbere ko bariko bagerageza kuraba ko watorungika abo basirikare hamwe n'abandi bakozi bose hamwe bagera ku 750 babahaye ibigwanisho n'ibikoresho bakeneye, ariko ko ibihano biri ku gihugu cya Sudani y'Epfo bitariko birorohereza utwigoro twabo. Mu ntango z'uno mwaka ONU yarabandanyije ibihano biziririza igihugu cya Sudani y'Epfo kugura canke kugurisha ibigwanisho. Umuvugizi w'igisirikare ntiyatomoye neza igihe abo basirikare bazorungikwa mu buseruko bwa Kongo. Yagize ati abasirikare baracari mu myimenyerezo kandi baracari ku rugero rwo kwitegura. Muri Sudani abasirikari bari ku butegetsi n'amashyaka ya politiki bashyize umukono ku mbanziriza mushinga y'amasezerano yo gushyiraho inzibacyuho iyobowe n'abasivili. Fidele Niyongabo araduha ibisobanuro kuri iyi nkuru. Izo mpande zibiri zivuga ko ayo masezerano azotuma ikiringo mfatakibanza c'imyaka 2 kizoshikana ku matora gitunganywa, kizokongera gihagarike uruhagarara rwose rushobora kwaduka rumeze nka rumwe rw'inkumbi rukavamwo ya kudeta yabaye mu mwaka w'2021. Yamara amashirahamwe y'abari mu myerekano ntashigikiye ayo masezerano, ndashaka ko haba ibiganiro n'igisirikare. Imigwi y'abayisilamu bashigikiye intwaro y'uwahoze ari perezida wa Sudani Omar al-Bashir yakuwe ku butegetsi mu mwaka w'2019 nayo nyene ntishigikiye ivyo biganiro. Hisunzwe amasezerano yatewe kw'igikumu hagati y'izo mpande uno munsi kuwa mbere, igisirikare kiyoboye leta kuva habaye kudeta cemeye ko kizoserukirwa gusa mu nama ijejwe umutekano no kwivuna abansi iyobowe n'umushikiranganji wa mbere. Nta tariki yategekanijwe ku bijanye n'amasezerano ya nyuma canke igenwa ry'umushikiranganji wa mbere. Amasezerano ntiyerekeye ibibazo birimo gutunganya neza igisata mfatakibanza kijanye n'ubutungane n'umutekano. Ivyo bizokwihwezwa mu bindi biganiro bizoba mu bihe biri imbere. Radiyo ijwi ry'Amerika. Noneho tujye muri Nigeria. Polisi yabohoje abaturage 4 bari barashimuswe mu musigiti n'abantu bafite imbunda kuwa gatandatu muri leta ya Katsina mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Iracyashakisha abandi byibura 13 bataraboneka. Eugene Mukankusi yatuteguriye inkuru irambuye. Umuvugizi wa polisi ya Katsina Gambo Isa uyu munsi kuwa mbere yavuze ko abari mu masengesho bataramenyerwa irengero nyuma yo kugabwaho igitero ku musigiti, abenshi ari abagabo. Yavuze ko abagabo bari bafite imbunda bari ku mapikipiki bateye umusigiti Ifuntua kuwa gatandatu mu ijoro ubwo abantu bari mu masengesho barasa imamu n'undi muntu umwe. Funtua iri mu majyaruguru y'igihugu, ni ahantu h'urugendo rw'amasaha agera kuri 6 uvuye Abuja. Isa avugana n'ijwi ry'Amerika kuri telefone yavuze ko abantu 2 barusimbutse kandi ko barimo kuvurirwa mu bitaro by'akarere. Itangazamakuru ryaho ryatangaje ko abantu barenga 40 baburiwe irengero.
ibitero ku misigiti byongereye igitutu kuri guverinoma ya perezida Muhammadu Buhari kugira ngo ivugurure umutekano mbere y'amatora yo mu kwezi kwa kabiri yo guhitamo uzamusimbura. Polisi y'igihugu cya Nigeria yohereje abashinzwe umutekano benshi uyu munsi kuwa mbere ubwo umuhanda wa gari ya moshi Abuja Kaduna wongeraga gufungurwa. Serivisi za gari ya moshi zahagaritswe nyuma y'uko abagabo bafite imbunda bagabye igitero mu ijoro ryo ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa gatatu bakica abagenzi 9 bagashimuta abandi 62. Nyuma y'imishyikirano abagenzi bagiye barekurwa buhoro buhoro mu matsinda kugeza abanyuma barekuwe mu kwezi kwa 10. Eugene Mukankusi, Oriane Itangishaka nawe Fidel Niyongabo murakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu mbibutse yuko mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muradukurikira no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Ijwi ry'Amerika, amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. U Rwanda kuri uyu wa mbere rukoresha amatora y'abakandida bazavamo abazaruhagararira mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EALA mu magambo magufi y'Icyongereza. Manda y'abadepite bariho ubu izarangira ku itariki ya 17 y'uku kwezi kwa 12. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye. Amatora yabaye kuri uyu wa mbere n'ayabahagarariye urubyiruko, abagore n'ay'abafite ubumuga. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora Munyaneza Charles yasobanuriye Ijwi ry'Amerika abatowe kuri uyu wa mbere. Uyu munsi hari amatora y'abo bantu mu batanze kandidatire b'urubyiruko ni 36 ubu dufite. Hagiye kuba amatora yo gutoranyamo abantu 3. Abagore batanze kandidatire bemejwe ni 24. Abafite ubumuga dufite abakandida 11 nabo amatora yabo araba ariko yarabera mu rwego rwa buri karere. Tuze gushakamo 3. Abo 3 rero tuza kuba baza gutsinda abandi tuzabohereza nabo mu nteko ishinga amategeko. None inteko ishinga amategeko muri buri cyiciro igenda itoramo umwe muri abo bakandida 3. Noneho abo ari bo bazajya mu nteko ishinga amategeko ya East African Community. Abarara batowe bazahuzwa n'abandi batanzwe n'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda. Hari abakandidatire zatanzwe na FPR n'imitwe ya politiki bifatanije. Hari kandidatire zatanzwe na PSD, hari zatanzwe na PL, hari zatanzwe na Green Party, hari zatanzwe na PS Imberakuri. Uyu munsi turazemeza. Rero izujuje ibyangombwa tuzazohereza mu nteko ishinga amategeko. Imitwe yombi nibo bazatora bantu 6. Noneho abandi 3 basigaye kuko nakubwiye ko hari 9. Umwe aturuka mu nama y'igihugu y'abagore, undi agaturuka mu nama y'igihugu y'urubyiruko, undi agaturuka mu nama y'igihugu y'abafite ubumuga. Abo 3 rero tuza kuba baza gutsinda abandi tuzabohereza nabo mu nteko ishinga amategeko. None inteko ishinga amategeko muri buri cyiciro igenda itoramo umwe. Bamwe mu bahatanira kwinjira muri iyi nteko bagaragaje imigabo n'imigambi bagenderaho. Uyu ni Madamu Mukarwego Betty ubana n'ubumuga bwo kutabona. Nizo amahirwe ngatorwa kuko jewe n'ubundi nize uburezi budaheza, nakwifuza guteza uburezi budaheza imbere muri ibi bihugu bya EALA. Hari bimwe Kenya byateye imbere, nakwifuza ko abafite ubumenyi muri ibyo bihugu bafasha u Rwanda rwacu kuduhugurira abarimu kugira ngo abana bose bafite ubumuga butandukanye bashobore kwiga, hamwe n'abariya bafite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva no kutabona. Abo ngabo bo nta n'ishuri ryabakira, ntibari bananiga hano iwacu mu Rwanda, ariko ibindi bihugu bya East Africa hari aho bari kwiga. Madamu Kansanga Konsore ni umwe mu bifuza kuzahagararira abagore mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Kuri we aramutse atowe yaharanira amahoro muri ibi bihugu. Icya mbere ni ukushimangira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Icya kabiri nzakora iyo bwabaga kugira ngo umugore mu bukungu. Icya gatatu nzakora uko nshoboye kugira ngo muri ibi bihugu byacu abantu bagire imibereho myiza y'umuryango. Nk'umugore buriya amahoro makeya cyangwa se intambara bigera umugore niwe ubona izo ngaruka kurusha abandi. Tuzakora iyo bwabaga, dukora ubuvugizi, dufatanye n'ibindi bihugu, tubibutse yuko iyo intambara ziva mu bihugu abantu bakarebera ubwa mbere abaturage ubwabo bamenye aribo barimo guhomba, babihomberamo. Bafate rero inshingano
baganire na leta zabo. Ku bifuza kuba abadepite muri iyi nteko ku ruhande rw'u Rwanda, itegeko rivuga ko utowe agomba kuba ari umunyarwanda, kuba yujuje imyaka 21 y'amavuko, kuba ari inyangamugayo, kuba atarambuwe n'inkiko uburenganzira mbonezamubano, no kuba atarakatiwe igihano cy'igifungo kirenze amezi 6. Abazahagarara ibyiciro binyuranye bazanyura mu matora ya nyuma y'abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi. Uru rwego nirwo ruzatora abadepite 9 bazahagararira u Rwanda muri uyu muryango. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ijwi ry'Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. I Nairobi kuri uyu wa mbere, umuhuza mu bibazo bya Congo, President Uhuru Kenyatta wahoze ari umukuru w'igihugu cya Kenya, arasoza ibiganiro byo ku nshuro ya 3 bihuza abanyekongo. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha. Tubaye rero tubararitse mu mbabarire. Tukivuga ku bya Kongo, ejo ku cyumweru abayoboke b'idini ry'abakatolika bakoze urugendo basaba ko imipaka ihuza Kongo n'u Rwanda ndetse n'iya Kongo na Uganda iyo mipaka ifungwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedeste Ngabo uri Uvira. Kimwe n'ahandi hose mu gihugu, abayoboke b'idini katolika muri Kongo biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. Muri diocese katolika ya Uvira, abayoboke b'amaparuwasi atandukanye ndetse n'abapadiri n'ababikira bavuye mu nsengero zabo berekeza kuri stade ya Uvira banyuze ahitwa kuri Monima. Bamwe muri abo bakristo n'abapadiri bari bafite ibyapa bivuga yuko bamaganye u Rwanda rwateye igihugu cyabo. Abandi nabo bari bafite ibyapa bivuga yuko badashaka gucikamo kwa Kongo, mu gihe abandi nabo bagenda baririmbaga indirimbo z'amahoro. Andre Byaduniya n'umuyobozi wa societe civile muri Uvira ari mu bitabiriye imyigaragambyo y'idini gatolika muri Uvira, agaragaza yuko Kongo atari igihugu cyo kugurisha. Ubutumwa bwahawe abanyekongo bose natwe buratureba. Turiyamirije abashaka kugabura abanyekongo, kandi Kongo si yo gucuruza. Abana ba Kongo twese turi nyuma y'umukuru w'igihugu cyacu n'ingabo zacu za FARDC kugira tuzitere intege. Nico gituma twaje ngaha. Kongo si y'umuntu, ni ya twese. Uwo wese ashaka guhagararira inyungu za Kongo turi kumwe nawe. Nta batavuga rumwe na leta, nta societe civile. Twese dushaka amahoro, umutekano, twifuza Kongo imwe kandi ikomeye. Amwe mu maparuwasi yari yitabiriye iyo myigaragambyo binyuze mu nzandiko zayo ndetse n'amagambo yabo basabye ko imipaka y'u Rwanda na Uganda yafungwa. Basigura ko u Rwanda na Uganda bishigikira imitwe yitwaje ibigwanisho yicara iteza intambara muri Kongo. Kufunga mipaka yetu na nchi ya Rwanda na ya Uganda, kupatia wanajeshi wetu vifaa vya lazima, gufunga imipaka duhana n'ibihugu by'u Rwanda na Uganda, guha abasirikare bacu ibyangombwa bikenewe no gukora ibishoboka ku buryo urubyiruko rwacu rwitabira kwinjira mu gisirikare inyuma yo kubishishikarizwa na perezida, ruhabwa imyitozo iboneye, kuvugurura igisirikare cyacu hakavamwo abatabikwiriye bose, mu rwego rwo kubaka igisirikare nyaco ca leta kitarimwe abipfuza gucamwa ibice igihugu cyacu twarazwe na Rumumba, hamwe n'abashaka gusahura umutungo wacu no kuzana ubutegetsi butishimiwe n'abene gihugu. Abaturiye aka karere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basangiye imyigaragambyo yicara ibera mu mijyi ya Goma, Bukavu ndetse na Uvira, iri mu rwego rwo gusaba amahanga ko yakotsa igitutu kubateza umutekano muke muri Kongo. Mu mpamvu zitera abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo kuja mu muhanda kwigaragambya ni ukurambirwa n'intambara za buri gihe zihora ziba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajepfo ndetse no muri Ituri. Baja mu muhanda kubwo gutabariza amahanga kugira ngo abatabare arebe kuko babona amahoro cyangwa se amahoro yagaruka mu karere karimwo intambara. Umuyobozi wa diocese katolika ya Uvira, Musenyeri Sebastien Muyengo, yashimiye abitabiriye imyigaragambyo, avuga yuko ibikubiye mu byo basabye ko ejo kuwa mbere bazabigeza ku buyobozi bwa leta ndetse na MONUSCO. Mwumenya yuko imyigaragambyo ibaye nyuma y'icyemezo cyafashwe mu nteko rusange idasanzwe ya Senko yabaye tariki ya 7 kugeza tariki ya 9 y'ukwezi kwa 11 ijanye n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Vedase Ngabo, Ijwi ry'Amerika, Uvira.
radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Murabizi imikino y'igikombe cy'umupira w'amaguru ku isi irimo irabera muri Qatar. Muri aka kanya Ubuyapani burimo burakina na Croatia. Fidel Niyongabo uri hano muri studio, wabikurikiranye kugeza ubu ngubu bimeze bite? Kugeza ubu urukino rugeze ku munota wa 57 mu gice cya kabiri cy'urukino hagati y'Ubuyapani na Croatia. Bikaba ivyo bihugu bibiri binganya igitsindo ku kindi. Igitsindo c'Ubuyapani cinjijwe ku munota wa 43 n'umukinyi yitwa Meda, mu gihe ku ruhande rwa Croatia winjije ari umukinyi Perisic ku munota wa 55. Uko rero ko ibintu vyifashe muri aka kanya mu gihe urukino rubandanya mu gice ca kabiri c'urukino. Hanyuma nyuma ya saa sita, ndavuga hano biraba ari mu gicuku mu Rwanda no mu Burundi, ni bande baza gukina? Mu rukino ruza gukurikira ruzoba ruri hagati ya Brazil na Korea y'Epfo. Hanyuma ubwo rero turarara tumenye abantu bamaze kujya muri kimwe cya kane kirangiza. Kugeza ubu ngubu abamaze kumenyekana ni bangahe, ni bande? Abamaze kumenyekana ni Ubuholande, ni Argentine, Ubufaransa n'Ubwongereza ku munsi wa gatanu itariki 9 z'ukwezi kwa12 uku kwezi. Hollande izohura na Argentine mu rukino rwa kabiri, ribaza urukino rwa mbere. Urwa kabiri Ubufaransa buzohura n'Ubwongereza ku munsi wa gatandatu. Ivyo nivyo bihugu bimaze kumenyekana. Uno munsi haraza gusubira hamenyekana ibindi bihugu bibiri vyiyongerako. Ejo akaba ari wo munsi wa nyuma w'inkino zo muri kimwe c'umunani, aho Maroc izokina na Espagne mu rukino rwa mbere. Mu rukino zo kwikira Portugal ihure n'Ubuswisi. Fidel Niyongabo rero ukomeze udukurikiranire iby'umupira w'amaguru, igikombe cy'isi kibera muri Qatar. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kiliziya Gatolika ihanzwe n'ibibazo birimo iby'abapadiri bayo bafata abagore n'abana ku ngufu. Iki kibazo cyaba giterwa n'iki? Cyakemuka gute? Mugenzi wacu Diane Nininahazwe arabiganira na Padiri Marcel Uwineza w'umuyezuiti, ayobora kaminuza ya Hekima yigisha teolojiya iri Nairobi muri Kenya. Ndagira ngo mbere na mbere yuko njya ku kibazo wajije, nagira ngo mbanze nshimangire ko hari abapadiri benshi bitanga kandi bigahemuka. Muri iki kirere ubu ngubu turimo kuvuga hari indege nyinshi cyane zirimo zigenda, ntabwo tuzivuga, ariko ubu haramutse hari imwe iguye niyo yonyine ivugwa. Nagira ngo rero na kenshi tujye tuhera no ku bapadiri benshi b'indahemuka, benshi badufashije no kugira icyifuzo cy'uko natwe twaba abapadiri. Hanyuma noneho tujye no kuri iki ngiki cy'uko hariho benshi bahemuka, kandi iki ngiki ntabwo ari ukukinyura ku ruhande. Icya mbere nagira ngo nshimangire ni uko burya icyaha kirihishira, ariko noneho kikihishira iyo kimenyekanye ugasanga uwagikoze abuze aho arigitira. Ibyo rero ntabwo ari ku bapadiri gusa, no mu ngo birahari, ariko noneho ndetse no ku batarashaka. Ariko ku mupadiri we kubera ko aba yaranabisezeranye, duhamagariwe kubibaho kandi tukabera abandi urugero. Eric ndigarukeho kandi mbishimangire. Icyo nasaba rero ni uko twakomeza gusarabura abapadiri ngo icyo twemeye tukibeho, kandi ibyo twigisha bigarukire mu buzima bwacu. Ikibabaza ni uko umupadiri yakoze ayo makosa, yagiye muri icyo cyaha akihishira, ntashake no kuzamenyekana, abana ntibamenye se, cyangwa se niyo bamumenya ntibabe babivuga tubikuma ngo bimenyekane. Ibyo ni bibi, ni icyaha. Ariko noneho hari n'uko umwana aba akuze adakuriye mu muryango nyawo, aho afite se na nyina, agakura yuzuye. Icyo rero kirababaje. Umwana ni byiza ko akurira mu muryango afite se na nyina, ku buryo ubu ngubu twebwe nk'umubayezuiti haramutse harugize iryo kosa turamusezerera agataha akajya kubaka urugo. Hanyuma n'ikindi nashimangira ni uko hari n'abandi bashobora no gutega imitego padiri. Bakayimutega gute? Kubera ko padiri akagira umutima mwiza, bagatega umutego padiri kugira ngo bamugushe mu bishuko. Abo bose rero babikora, nagira ngo nabo tubahe gasopo, ahubwo bafashe padiri kurushaho kubaho neza ibyo yemeye. Ndumva nagaruka kuri aho ngaho, ariko noneho nshimangira ko hari n'abandi benshi kandi bitanga kandi beza twibagirwa, ahubwo tubafashe kugira ngo babere urumuri abandi. Umuntu akibaza, kuko mu myaka ya kahise, sinzi ko ariko ari iterambere rya internet canke iki, mu myaka ya kahise
ntivyavugwa cyane ko utwo tunenge ntitwavugwa cyane ku bapatiri, ariko ubu hariho nimba ntihenze n'abasenyeri bamaze kweguzwa mu Faransa na hehe. Ni bihe tugezemwo, na kera vyariho ntibimenyekane cyane. Urakoze cyane, ikibazo cyiza. Kumenyekana kugira ngo hari impamvu nyinshi bimenyekana. Kurabona uko isi igenda itera imbere, ni nako ndetse n'itangazamakuru no kumenyekanisha ibyabaye byiyongereye. Social media yariyongereye. Ubu kera urazi ko hari abantu umuntu ashobora gupfa akicwa na kanseri ariko batabizi bakavuga ko bamuroze, ariko ubu umuntu abazi benshi bamenya ikibatwaye. Hari uburyo siyansi na tekinoloji nazo ziyongereye, ndetse no kumenya gucukumbura abantu bakamenya ikibi cyabaye kandi kikavugwa. Ntabwo rero twagereranya ibihe turimo ngo tubigereranye n'ikinyejana cya 20, ikinyejana cya 19, cya 10, hari ibyagiye bihinduka. Hanyuma n'imyumvire y'abantu, hanyuma hari n'ikindi cy'uko abantu bari bafitiye icyubahiro hadiri cyane. Ni byiza kubaha, ariko ibyo nabyo bishobora gutuma hariho ibitavugwa kandi byakagombye kuvugwa kandi ari bibi. Icyubahiro burya ni cyiza, ariko ni cyiza iyo kijyanye n'ukuri. Turase Fred ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Uherereye he? Ndi muri Kenya, ahantu bita muri Nakuru. Urumva ko twagutumiriye umupatiri wo ngaho muri Kenya iwanyu. Akabazo rero arakumva muri hamwe. Ego, akabazo kawe kwa Patiri Marcel Wineza. Ego, mbe nagomba kubibaza mugabo abanza mbabarire cyane. Abapatiri nuvuga ku isi yose barabyara cyane, nabo nyene barabizi ko babyara kandi bakabyara ku bagore batandukanye. Bose nukuri kuravuga ngo bose wishize muri rusange, uvuga bamwe nawe. Ndi umukatolike, ahantu nagenda ca nsanzwe ndi Murundi. Haba mu Burundi abapatiri barabyara, mugabo iyo bibonetse yuko bigiye kumenyekana baca barabuja babyaranye bakamuha nk'amafaranga bakabisuka bigaherereye. Rero ikibazo nagomba kubaza, kubera iki batoraba ingene bosaba umwungere wa Kiliziya Katolika akabemerera kurongora bakagira umugore umwe, ko dusanzwe tuzi yuko Bibiliya dukoresha muri Katolika isanzwe itwemerera kugira umugore umwe. Ntako bagenda barabyara aho bageze, tuzaba dusanga Kiliziya Katolika twari umuryango w'abemera, mugabo duhave dusanga wahinduye izina. Urakoze ngaho muri Kenya. Reka Patiri Marcel Wineza ku ishuri. Pati urakoze cyane. Ni ikibazo tutavuga ngo dukabye. Nk'uko navuze, ntabwo ari bose. Uravuga uti abapadiri barabyara ariko si bose. Igihe nta mwana mfite, hariho na benshi, ndetse benshi bamaze imyaka myinshi kundusha bageraho aho Nyagasani abahamagara batarigeze bakora imibonano mpuzabitsina, bivuze gutyo. Ibyo rero ntitugakabye. Ariko icyo nashimangira ni uko hariho na benshi bashobora gutuma tugwa. Ariko noneho n'ikindi no kuvuga ngo dusabe ko papa asaba ko abapadiri bashaka. Burya niyo papa yavuga ngo abapadiri bashaka ejo, n'ubundi waba yifite n'ingeso yo gukora icyo cyaha, n'ejo yajya mu bandi bagore. Kuko ngo ni hahandi upfutse igisebe utabanjije kucyoza. Sinzi niba ushaka icyo nshaka kuvuga. Niba hari umupadiri umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bakoze aya makosa, ntabwo twabigereranya ngo tubishyire kuri bose. Ahubwo icyo twakora ni uko dufasha ba bandi bafite icyo igisebe tukacyoza. Kuko ejo yashaka cyangwa niba pastor avuga ngo bashake, baramutse bisanze bifite n'iyo ngeso, n'ubundi bajya no hanze bakabikora. Ubu se mu miryango ntabwo dusanzwe tuzi ko abantu baba barashakanye barasezeranye ko batazacana inyuma, hanyuma umwe turabihura nabyo kenshi, umwe akacinya undi kubera ko n'ubundi iyo ngeso yari asanzwe ayifite. Ntabwo se n'ubundi aba yari asanzwe afite umugore cyangwa umugabo. Ni byiza kujya ku muzi w'ikibazo, iyo ngeso umuntu aba yifitemo,
hanyuma kiliziya nta muntu n'umwe ushyiramo akagozi ngo aze abe padiri. ibyo ni byiza kubimenya. Ni ibintu wumva ko nyagasani yaguhamagaye, hanyuma hari foromasiyo imara imyaka myinshi, ntabwo bivanaho kuri umuntu, ariko iyo myaka yose igufasha kwitegura kumenya inshingano ugiye gufata. kimwe n'uko umuntu ugiye gushaka nawe ayitegura, tugomba no kubiramfosa ku buryo no kwitegura ku bashakanye nabyo, kuko nabyo ni ikibazo. niko turi mu kiganiro nk'iki ngiki, ndibuka ko hari umudamu wigeze kugerageza ashaka umwana, afite umugabo, umugabo yari afite ikibazo cya diyabete ku buryo batabashaga gukora ibyo abashakanye. yashakaga rero umuntu wo ku ruhande wamukemurira ibyo bibazo. ndanga arababara, aranantuka, arangira arambwira ati abana nibo baha imboga nziza bakanga kuzirya. ibyo rero nagira ngo abanyumva kandi babyumve neza, nagira ngo nkumvishe ko hari abapadiri benshi kandi bitanga kandi bakurikiye ibyo nyagasani yabahamagara, kandi bashobora no kuvuga ngo nubwo nshobora kuba nemerewe byinshi, byose siko bimfasha. turafise na Celestin ku wundi murongo wa telefone. Celestin, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Yego, murakoze cyane. Uherereye Celestin? Nherereye muri Kenya. Nkabaza padiri, ese nk'umupadiri wenda bigaragaye yuko yateshutse kuri izo nshingano, ni iki akorerwa? Murakoze cyane, nicyo nashaka kubaza padiri. Urakoze Celestin ngaho muri Kenya. Reka tuhe umwanya Patri. Yari yavuze ko gato ko ivyo bakora amajesuite, ariko reka tumusubize mikro avuge muri rusange n'ahandi ico bakora mu gihe biramutse bibaye. Patri Marcel. Ku wateshutse na nigeze kubigarukaho, ku mupadiri wateshutse mu bayesuite nigeze kubigarukaho, kandi ngira ngo ibyo biri n'ahandi henshi, si mu bayesuite gusa, benshi barasezererwa bakajya kwita ku bana babo. Aho bidashobotse musenyeri yumvikana na padiri bakareba procedure y'uburyo yamufasha kugira ngo ave muri icyo kibazo afite. Ikikomeye rero ni uko ingamba zashyizweho n'inama nkuru z'abepiskopi zishyirwa mu ngiro, cyane cyane twibuka ko icya mbere kigamijwe mu gufasha wa mwana, ariko noneho no kumva icyatumye wa mupadiri ajya mu byo yagiyemo. Ese ni uko yari yarihishiriye ari muri formation, ese ni ibyamugwiririye? Aho rero niho ngira ngo kumva ka y'umuntu byafasha. Hanyuma abasenyeri, abepiskopi n'abashumba bashaka ko icyiza cyaba ku mwana cyangwa se kuri uwo mugore waba warabyaranye na padiri, ndetse no gufasha uwo padiri bakabigira. Ariko ntuvane umupadiri ahangaha, umujyana ahangaha yongera akora ayo marorerwa. Ibyo dusigaye turi kubirwanya. Dusa nk'abasozera rero, ibitandukanye, impande zitandukanye zikwiye gukora kugira ngo iyo mitima ikire, mukize imitima ntikomereke, yakomeretse isanasanwe. Ico kibazo kivugwa muri Eklezia Katolika ntigitsitaza abatandukanye, hakwiye gukorwa iki ku bwanyu? Ni ukwemera Yezu Kristo, kandi nta buryarya. Hari umwe mu banditsi, umwe mu bepiskopi w'inshuti ukunda kuvuga ngo uwahuye na Yezu Kristo by'ukuri ntabwo aguma uko yari ameze. Uwahuye na Yezu Kristo by'ukuri ntaguma uko yari ameze. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byo mu kirere, bigomba gushingira ku kuri kuko abantu babaho, hanyuma uko kuri kukagerageza gucukumbura ibituma harabayeho ibikomere, tukagerageza gucukumbura ngo tumenye neza ukuri kw'ibyatubayeho, amateka mabi twanyuzemo, dushaka ko buri wese akira, tukumva ibishimishije abandi, tukumva ibibabaje abandi, kandi twumve ko ibyanjye bishobora kuba bikubabaje ari biremereye kurusha undi nawe ufite akababaro, hanyuma tukagendana hamwe. Icyo rero kirakomeye. Ibyo rero bishoboka iyo dushingiye ku kuri. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mugenzi